Kuna watu wanasema Elias ametufunza mambo ya pesa na level yake ya university. Ageturi sisi wengine ni wa CBC. Lakini Elias alikuwa anajaribu kutufanyia vile itakuwa rahisi kununua uwanja huu wetu bila kung'ang'ana na bila kuchoka. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo angalia jirani yako, mwambie najua hesabu imekustua. Si muangalie, mwambie vizuri, najua hesabu imekustua, lakini usijali. Mahali utashindwa mimi nitakuezea. Praise the name of the Lord. Kogwa arĩa mekuingira hagiri yaga ndukamakage mundu arora ũrĩa maikaranĩtio kamwĩra ina rĩa hagiri mweri mugima ndeithia kanitha ũnũ wake ĩno nĩ ngwatanĩro haya nĩkĩ mũtaranjarĩria kamũrĩtwo ĩno nĩ ngwatanĩro ya kũiguanĩra. Praise the name of the Lord. Na ni lazima watu waishi kwa upendo, kwa sababu nilimwambia the anthem of this church is love. Love, love, love. Praise the name of the Lord. We have to preach love and compassion katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nataka kuleta neno la Mungu kwa sababu leo neno lipo na Mungu ametupaka mafuta ya kuleta neno. Lakini tu nikubalie niseme ya kwamba juma hili limekuwa juma la ushindi. Na ninaelewa ya kwamba washirika wetu wengi hapa wakiongozwa na our matron tuliweza kusaidiwa na Mungu sana na tukashinda zawadi. Praise the name of the Lord. Mimi yangu nimekuja nayo, nimeuliza Boni akasema hawakubeba yao. Mimi sasa Mungu ameona bidii yangu na akegaya kona kwirutanĩria gwakwa na mwaka ndũnathira itanyetwo kanyamu. Amen. Sasa amwezi piga makofi. Sasa kwa Star Brands East Africa, Bishop wenu ndiye alishinda kategori ya Faith Based Philanthropist of the Year 2024. Na niege mweta Ngai ũrĩa onaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Rĩu ngũiga hau. Kemurigo horere hau. Praise the name of the Lord. Hiyo ni kusema wale wa mama wetu na baba wazee wako hapa ni philanthropist ni kugata todo. Philanthropist ni mundu wepia. Niki. Bwana wamesoma Elias. Who is a philanthropist? Goroeria iheanaga. Goroeria iguanagira tha. Newe ocio. Ona ndiathire kugira kiheo kiu to ndare cuguri ngituma ndungu no ni ria ndoririirie ngigwa gitire kabasa ira ndungu wegira ni reke ngathukume handu ndungu ni akingiriire. Na mimi nashukuru our matron alipewa ya CEO of the year, tumpigie makofi. Na hiyo ingine ya duka yao tuwapigia makofi tena. Nani mwingine wa hii kanisa alishinda? Murage yeni. Pia Murage rasidi eriko. Ate dansa wekira. Munzigira Murage oguo. Pia Murage ni wa kanisa hili na yeye pia alishinda, tumpigie makofi mazuri. Amen. Na nĩ ũndũ wa ũhotani ũcio tukauga nĩ ũndũ wa Ngai ũrĩa wonaga. Praise the name of the Lord. Shosho wangu wa TikTok, si mnamkumbuka ule wa Gatundu? Ameaga dunia. Alikuwa anaabudu kanisa la AIPCA Gatundu Cathedral. Mnajua tu nimehudumu sana kwa hilo kanisa.
Na shosho wa TikTok aliwezwa na mwili. Na Miriam akaniambia mazishi ni Thursday. Miriam mweko. Mazishi na ninaelewa I think ni Thursday. So kama mtapenda wale tulitoka Gatundu tukasindikisha shosho wa TikTok, mimi nitaenda on Thursday. Alafu Friday huyu amesahau. Si hao pastor wanakuja, ni sisi tunaenda Kisumu. No anyita. Nikio kuona ukigano wena itangatho ringi no ndura. Ni sisi tutaenda. Si ndio Jeff? Umebook ndege? Wonderful. Riu nitulioka gugu koinerwo. Ni wala nono, ni wala nono. Ni wala nono. Ni wala nono. Eni magiuka uguo tondu andu marehaga headquarter kiria marimaga. Riu ni murikoraga thamaki the Lord store. Amen. Mungu ametusaidia. Tuko na makanisa zaidi ya 8. Amen. Na tunaenda kuwapokea waje tuabudu. Compassion is the way. Praise the name of the Lord. Compassion is the way. Amen. Na ndio nianze kuhubiri. Ninaelewa leo tulikuwa tupatiane trolleys, lakini Dungu ananiambia haziko tayari. Na sio kwamba haziko tayari. Mwenye huunda ameenda kuzurura ako Mombasa. David agecira tutionaga TikTok ne twiko. Ndiamonira agithambira kinywa madafu. Nikio trolleys starari kaguku athiete bururu. No wega ke mundu akenagire. Maica no ki? Ni wekenagira muturire. Wathukuma kanyamu urona wathi gucera ni ugutigia ri thio gacere. Bwana Yesu asifiwe sana. Thio gacere. Tiga guikaraga hau ati muturire waku nduri undu ungi ugathomo. Ginya waku aturigagwo katari athie kundu. Tondu igwaga mutigaire ni aciarirwo Kanyanya-ini mwaka wa 1930 agitwarwo ni nyina na ithe thukuru wa Kanyanya-ini primary kuria athomire ginya kirathi gia 8 na acokire akiingira Kanyanya-ini high. Ukarigwo ginya ndarathie tu acia cukuru kuhika. Ni macemani na mwendwa wake kanitha-ini wa JCM Kanyanya-ini ndwari ni arwarire na akiguthukio thibitari wa Kanyanya-ini. Neko mweri 3 niguo ahurukire thibitari-ini wa Kanyanya-ini. Agathikwo mugunda-ini wa mama we Kanyanya-ini. Ukarigwa eke history-ini hagiage na handu waneka atia. Wano imagara. Na tokinyoko gikeno ti mbeca nyingi. Gikeno ni itua. Kugitira gikeno ni itua. Kenagai niguo mwathani oigire na agicokera ringi kenagai. Na tokinya ukorwo na mbia nyingi ati nigetha ugakene. Ni twendumite mucii wi mbia no gikeno ti gia family ni giaku. You can define your happiness according to how you get things. Tokinya uthie Mombasa tondu ri ungi ni athie. No uthie Karia-ini Ruiru. Heta gwatana ha. Nikuo nene aratindire na family yake. No ana mahinya matiganaine. Devi mai-ini Mombasa ri. Nake nene arari mai-ini Ruiru. No andu acio othe meke-ini. Uri agikuo ni boti Mombasa ri. Nake arakuo ni boti ku. Tofauti ni thabari. Unajua sometimes happiness is mindset. Tiji karage na asirika atuku. Ona inywe thiaga Mombasa mugekira manyathanga muona ku. Ti kuhonoka ti gukiga. Ate nduri undu ungi uwi tigo u. Kungigia muyuro kwanyu na nduri wathie iria-ini ugethambira atia. Kana githigithia ta kiria kiragite. Angi ni marakeiguire angi marandika ni maiguite no matiguite
nie ndingehena ni andia iguire oko no iguire githingithia andu akohonoka makiumira gaida ngeina andu ari athingu. Praise the name of the Lord. Are we together? Andu ni magakene turerirwo ni mzima maisha maya gutire mangi matuine gutire boti matuine gutire mopatha riu aga gocera na kora tugatinda rwimbo ri kora ni njigua no rwimbo kindu hihi tukagia kora no mathagu na kore gutire irio nyingi ni wigua mandiko makiuga ni bururi wa iria ugo matuine ni kuri ng'ombe iria rikauma basi matuine already matuine kwina ng'ombe na njuki tondu riri iria na ukira tire tigagikamwo muraikari. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako umagara mundu utathiaga oiga no nyina oe uruga na ndukamake kana andu nimekuga no wathi kuhuthira bia ciaku uru thio huthire muratho komete nao riria wari yaga thina ni makuragia kihumo gia thina riu ugite bia marakuria kihumo kia bia giake riria watarukiirwo ni makuragia kihumo gia matangari riu wina thuti niguo marenda kumenya yumite ku tathie mwana itokene yethe mundu moini wa rwimbo araugire niĩ ndiaciarĩirwo thingira wa iregi nĩnjũĩ mũrurumo wa mathĩna kĩgwa ngakoma ndahĩtĩria ũndathiĩ capa China ũngĩnjeterera atĩa kũrĩa ndoimire nĩ ngayũkinyanagĩria mai okorwo nĩ akinyanĩirie mahinda maku gũthiĩ gũcera enda ukatembe. Praise the name of the Lord. Eni ti ati wauma haha oe haha na kona haha nda yaku ndĩrĩ kĩndũ kĩngĩ tiga nyama choma tondu turaka makis no na kũngĩ ti kũgũra nĩ kũingĩra gabucĩrĩ gaka ũgetua nĩ gũcagũra ũkaonjithio ugathi gabucĩrĩ kana kangĩ ũkaonjithio ugathi kau kangĩ wakinya bucĩrĩ ya mũico ũkagũra maĩ ũkainũ urocemania na Ngai ũrĩa wonaga. Praise the name of the Lord. Siku ya leo najua kuna kitu Elias ameleta, mnaweza leta nipeane saa hii. Leta tu hapa. Nikipeana nihubiri. Nikihubiri tutoke twende watu wakajibambe. Are we together? Eni. Erocio kidukana rakare. Wanyona ngiria kindu. Kiria itari yaga. Riria ndari na thina. Amen. Ni wangapi leo huona Mungu katika maisha yao? Ni wangapi tu leo? Hata ukifungua tu gatiro gaku ona gatari na indo nyingi. Nini jwe ni ukahingura gogo waroro ukona hena kamutu gatari kahutie. Ma ukera mwathani mane wega. Nini ndirikana hiri ndararĩire Wangige. Tũikaraga na kũ na Njoroge James. Na Njoroge ona ndwari mitugo tondu riri. Twararagira ati utahikanĩtie. Bacharana ni irararĩra ũrĩa cia thĩna ũcio wahanaga atĩa. Ngai nĩ ekaga andũ wega mũno. Ndarorire nyũmba ngĩetha kĩndũ ingĩrĩa na ndirĩ na mbia mũhuko. Ngĩrĩa cukari. Praise the name of the Lord. Andũ amwe ũngĩmona gũkũ mangĩkwĩra tũrũgano twao no kũgoca ũngĩgoca Ngai nĩ ũndũ wao. Watu wengine ukipewa hadithi zao hapa utashukuru Mungu. Ũmũthĩ ũyũ nyona tiguo ndarĩ nĩ ndaiguĩrĩirwo thangĩkombithio wega mũingĩ ngũtũra ndĩhaga kĩrĩa ndatũire ndĩriragĩria mũnyũmbi agĩkĩre hakuhĩ akĩnyona kĩndeng'andeng'eria harĩa igĩte kĩrathimo gĩakwa.
Praise the name of the Lord. Aria murerireria Ngai amutengatengerie. Huthirai testimony cia andu aria angi muone uria Ngai amekeire na inyu mwirirerie gutengatengerio. Jehova ucio wonaga aromutengatengeria. Haria kirathimo kia mundu kiri ni ahiuhio. Gathibidi no kokena thina. Mundu ni yake atia? Ni ahiuhio. Praise the name of the Lord. Najua